Then the lady said, "Oh, Honorable, your ticket has been withdrawn as at yesterday night." How? So the clerk was worried, the chairman was worried. They started placing calls. They called the ministry, they called, I don't know who they were calling and all that. Finally, the clerk sent a message, forwarded the message that had been sent to her from the PA of the minister, Nana, to me, and copied chairman. And the message was that the minister has directed that only the two of them should be taken care of, not me. So me growing up, no, my ticket I was more exposed to the NDC than MPP. I'm a papa, me papa no me busu afo nyina ye NDC for. Adia amamam pe NDC asem biem da. Eyin sa no mase. Vindictiveness ahoya. What in yakopon e chembe yi. I'll pick the per diem at the airport. Me papa, Juma that time your friend will say area council your friend say. Not only party chairman being a small grudge. So it was myself. Umuko bloku papa yakitria more than 5 months near in his car. So the clerk NDC in front. Any side nipa ebusuya kubi omudi party nenim no omukrom noma ahoya no man jealousy ni envy no. So they sent a party nafa. A very separate me ya na me tribal politics nti me pese me bo tribe di but me kan wa odi wadwe fa ho obi musa agrofo no odi wanimu a ehu odi wachi a ehu one no bomu na mo konso a ehu. So the lady checked in. We are was to edroku me to check in for the rest of Okudzeto Ablakwa krum hanana do tiase as president etiso as president Noma we wo krum ha. I have 2 of them. Now so not that time you call UN General Assembly. Who Okudzeto yetim ye do kan as foreign affairs ranking member. Na wo kan ho e na moko. Obi anya wo sade we da. Papa we say just because say Cote d'Ivoire kosra refugees so refugees Ghana yehu refugees da enye wo Okudzeto Ablakwa penso a nka yehu refugee Ghana ni awakoye refugee e wo Cote d'Ivoire da eno mo kosra o mo ye o madoye na mo muti kroma ye Palestine for crowd ye Palestine na so mo kromfo akodi Cote d'Ivoire ya muntimi mfa bus enkofo mo ma Sagbini yiri na sunye ni wa enti yentumi mfa wo mma bebi ti se sunwane techiman wenchi tamale other place we wan ke betim de o maba wenti vindictiveness pure hatred sankrofo no o time wo munti mampe di se sam da ahoya tan ahoya tan ready wo ye nyasa bempa no wo ye bema ka kire nipa no say he kwan no ye kan senka wo ye ne wo na ekonso ye ntumi mfa wo nkobiem enti memma airport kra no ma nipa na kotra ho no mo gumu honi mo sei as a minister who take a decision ka take a decisive na ka kire na say ye ma wo nkobi enti menko ye na anyway MPP for na eto de bia meka na makobo full stop munya NDC for no maye o ma take double salaries muamu MPP for na sankopa na do choso onya omo ye prosecute sankofo no mo da so ne na mo binum kura e wo da so wo parliament mo hu ne omo de yemo mo hu de omo de ma manua ekoma dot checks dot check no uhwe Ghana mambremu a ye chiwa e jail straight okoma port dot check false fake check declare no ma ye ko yi check no na check na bounce ye kan say ye mien ko chi no moamu MPP fo ya nya twumfo na mkopa acho mo na munim ye nua na ya damfo na ye businessman ya mbeka say witch hunting na hwan na mugya wo munyina mo koe na mo hwade ede mo ye mfa nyam ye mfa hwemuni na me bisi mi funu kura no udi NDC flag she adaka no ma menyane na me yi atwatwene party ya ahoya pa e wo sa party no mu sei no omo kura no mo di omo no nyasem ketwa
One day away. Cancel trip no just at the airport without any notification. And now kasa wa TikTok so ani abecho. Akufa do time and kola create me di papa yatem. Nkola odi eyi SHS ammo ko school free class san be down mo hu gina hodi na temi twa video. Edi na attempt send you pe bia. And then mo obi kasa kakra bia mo ne ho yemo hi na mo di semonity ano. MPP for yemfanye mo amwan kasa mo pesa. Munya omu na mchicho mu nyina so gu mu a ebia kasa bre ko munya ma power. Nyame nhira omenua wo video no so mama nko animu Okudzeto Ablakwa. Waya otise eyi Okudzeto Ablakwa. Utise ebo aye yam so ade. Ohun no ma wo ye. Next time mo papa wa you will learn lessons. Nemom asofo ne mpanyimfo na CSO ni adifo a mo nyina mo tisa no ma we ya mo ye din mo nkasa no o e fine pa mo nye din sa se dachi bi edane a mo bia mekasa because in the ekosi enchenche bia wo na fi na sa da no duru a mo hini bia nkoturu ntuma se wo kọ eyi we ho akopachew no sende moye kum no mafunu se ekoso no monye kum sa nyame nhira mo me do bibia se wo video no so wo so mo bia nya behwe me da se bebre me baba yentia se contest aye ko no Dr. Mahmoud Bawumia say a contest of ideas kire de wo ba wo be ye de amaye kire de wo ba ebema MPP ni o my Ghana ho atom enu na wose woka ade na wose ya attack ye ho papa mimiti yi de enti am se me pe Dr. Mahmoud Bawumia asem ne se Bawumia say ye to abama no be Frank Atuni na Ghana force to abama ne be ye president a oba or the appointment mako edu ebeko constituency bia sa 10 appointment or the beko constituency bia Mr. Ba yet your constituencies and a manfo etenkran any abrochire ebetije appointment e kokko yes appointment ni nyina na ye won kran enti Mr. Bat is a hwi also at Billionaires TV no boy adwuma no ye MPP ni a ye hu no chese wo kokko trankran Mr. Ba enu na Dr. Mahmoud Bawumia say sa wotenkran sa wote abrochire a wo de ma ye hu se ufri akontomra ma ye hu se ufri dwaboso party no ye ne nioma wo de wo fom bi uboa party no wo hodom and you do so nas appointment ne ba what to me at the constituency ni bi aba beje appointment Mr. Ba we eyadidi atem David we what say this is the message your deba nanso enne ba ko na wama eto ada we amanfo message ne say zongo vote no ama Bawumia si ofri zongo nanso zongo fo anto aba ama no na ye me dese Mr. Ba enne wama no kore na dadi ko asem so asem no ne say moma yenka de mo bayama ye MPP party na ya akono ye delegate no atu ahene ne asi ahene fo ye nom no mo ka de yeso ye di etiji acheremai mo ba de bema ye ho atoye. We should avoid politics of your first insult any attacks Mr. Bawunim ade ba ko a enne survey ama ye hu say Bawumia popularity akosoro bebre because of the attacks e kono so no enne o mama ni pe do Dr. Mahmoud Bawumia bebre na unim attack ne kono so no na NDC for so ne ye no vindicate no entino obachia na yako Mr. Ba me de manu be si na ma chia ne se mo ye atu ahene asi ahene mo ka eba mu mo anyame ya adom a 31st January ye kwakoto aba no mesra mo de oba o meka de oba ya ama mo de oba obedi ni nyonko atam no de monto abantia no de mesra mo no ne se
31st no media the muwajije ne say in Ghana politics no obia ni wa wakọ election ba akọ lusu MPP o NDC o no ma pam no da moma yenso Dr. Mahmoud Bawumia hwɛ biem na yenim sɛ 2028 obeje amaye committee moti ma